Ni inkuru nziza itunguranye ku gisirikare cy'u Rwanda, Rwanda Defense Force cyangwa se RDF muri rusange mu magambo make nk'uko babivuga mu mpine, hanyuma mbabwira ko imwe mu nkuru itugezeho muri aka kanya ngiye kugaruka mu kanya gatoya, ariko kandi n'indi nkuru ikomeye nayo ivuga yuko u Rwanda muri aka kanya rumaze kohereza muri Mozambique imfashanyo y'ibyo kurya. Mu gitondo cyo kuri wa kabiri tariki ya 3 Gashyantare u Rwanda rwohereje muri Mozambique imfashanyo y'ibyo kurya ndetse n'ubundi bufasha bw'ibanze. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'Ubutwererane mu itangazo yasohoye yavuze ko imfashanyo yoherejwe Mozambique igizwe n'ibyo kurya bingana na toni 20 ibikorwa by'ubutabazi bwihuse ndetse n'imiti. Yavuze ko indi fashanyo izoherezwa kiriya gihugu cyo mu majyepfo ya Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, no kuvuga mu minsi mike imbere. U Rwanda kandi rwohereje iriya mfashanyo muri Mozambique nyuma y'imyuzure ikaze yibasiye iki gihugu. N'imyuzure yishe abantu barenga 140 mu gihe babarirwa mu bihumbi amagana yatumye bava mu byabo. Hagati aho ngaho rero ni inkuru navuga ngo ni inkuru nziza ku gisirikare cy'u Rwanda nk'uko ngiye kubabwira. Amakuru aravuga yuko ingabo z'u Rwanda zishobora kuguma muri Mozambique kugeza nibura muri 2030, no kuvuga haracyari imyaka igera kuri 4 zikiri muri iki gihugu cya Mozambique. Umushinga munini wa gaze w'ikigo Total Energies muri Mozambique warumaze imyaka igera kuri 5 warahagaze kubera ibitero by'ingo ntagondwa zihishe inyuma y'idini Islam, wongeye gusubukurwa kuri wa kane ushize tariki 29 Mutarama 2026. Hakaba kandi hitezwe ko ingabo z'u Rwanda zizaguma mu majyaruguru ya Mozambique indi myaka kugira ngo zikomeze kwizeza umutekano n'isosiyete ya Total Energies. Uyu mushinga ufite agaciro ka miliyari 20 z'amadolari y'Amerika, wongeye gutangira kandi mu gihe intagondwa zifite inyisano na Islamic State zitarashira burundu mu ntara ya Cabo Delgado. Ari nayo mpamvu rero ingabo z'u Rwanda zoherejwe muri 21 zishobora kandi kuguma muri iki gihugu ikindi gihe kirekire kugira ngo rero zizeze umutekano muri ako gace. Mu ibaruwa yandikiwe Perezida Daniel Chapo n'umuyobozi mukuru wa Total Energies witwa Patrick Pouyanné, yemeje icyemezo cyo gusubukura umushinga nyuma y'uko guverinoma ya Mozambique yijeje ko umutekano wongeye kugaruka cyane cyane mu ntara ya Cabo Delgado. Icyagendeweho mu gutanga iki cyizere nuko ingabo z'u Rwanda zizakomeza kuba muri iki gihugu hashingiwe ku masezerano mashya yaguye yiswe SOFA cyangwa se Status of Forces Agreement mu magambo y'Icyongereza. Guverinoma ya Mozambique yemeje ko aya masezerano yemerera ingabo z'u Rwanda kumara ikindi gihe kinini muri Cabo Delgado, nibura mu cyiciro cyo kubaka ibikorwa remezo by'umushinga wo gucukura gaze y'umwimerere. Biteganyijwe ko kubyubaka bizageza muri 2029. Bivuze ko ingabo z'u Rwanda zizaguma muri Mozambique nibura kugeza muri 2030 kugira ngo hizerwe umutekano uhamye kandi zirinde abaturage ndetse n'ibikorwa remezo muri ako gace ka Cabo Delgado. Ku ruhande rw'u Rwanda nk'uko abayikurikirana hafi babibona, ibyo ntibisobanura gusa kohereza ingabo kurinda abaturage ku bikorwa by'inyeshyamba, ahubwo bizanagira uruhare runini cyane mu gutuma harangizwa umwe mu mishinga y'ingufu ikomeye cyane muri Afurika, ukaba umushinga ugamije guhindura imibereho, kuzamura iterambere ry'akarere ndetse no gushimangira iterambere rirambye mu majyaruguru ya Mozambique muri kiriya gihugu. Biravugwa ko Total Energies bafata ibikorwa bayo barateganya kandi kongera guhamagara abakozi n'abandi bafitanye amasezerano ku kanya, aho biteze gaze ya mbere muri 2029. Iyi ntambwe yerekana impinduka rero zikomeye mu rwego rw'ingufu rwa Mozambique muri kiriya gice. Uyu mushinga wahagaritswe kuva muri 2021 nyuma y'ibitero by'intagondwa hafi ya site ya Afungi. Ubu ufatwa nk'ikimenyetso cyo kongera kwigirira icyizere ndetse no kwigira ibyihishwe nyuma n'ubufatanye bukomeye cyane bw'akarere ndetse n'amasezerano ahuriweho n'ikindi gihugu, Rwanda, mu by'umutekano muri rusange. Ngiyo rero ni inkuru navuga ko nimwe mu nkuru zikomeje kugenda zigaruka. Gusa ikindi kirimo kiravugwa muri aka kanya mu gihugu cya Uganda, genda sinshaka kukubona, ni Perezida Museveni Yukinabi, CEO cyangwa se Chief Executive Officer wa Uganda Airlines cyangwa se sosiyete y'iby'indege. Perezida Museveni yafashe icyemezo cyo kwirukana uwitwa Jennifer Bamuturaki usanzwe ari umuyobozi mukuru cyangwa se CEO Chief Executive Officer wa Uganda Airlines nyuma y'inama yabereye mu ngoro ya Perezida muri Nzeri 2025 yasuzumye ikibazo cy'imiyoborere idahwitse, ibyemezo byo kugura indege bivuguruzanya ndetse n'igihombo cy'amafaranga muri iki kigo cya leta. Iki cyemezo cyamaze kandi kumenyeshwa abakozi ba Uganda Airlines kije mu gihe ubuyobozi bushinzwe ubugenzacyaha muri polisi ya Uganda CID hamwe n'ishami rya leta rishinzwe kurwanya ruswa
bakajije umurego mu iperereza ku ikoreshwa nabi ry'umwanya we, kunyereza amafaranga ndetse no guhimba amakonte bivugwa mu bayobozi ba kompanyi y'indege. Muri email yakwirakwijwe mu bakozi kuri wa mbere ushize nyuma saa sita, Bamutulaki yamenyesheje abakozi ko inama y'ubutegetsi ya Uganda Airlines igiye gushyira ku isoko umwanya w'umuyobozi mukuru Chief Executive Officer, ikimenyetso cyerekana ko agiye kuvanwa muri uwo mwanya. Bamutulaki yagize ati iyi nama y'ubutegetsi igiye gushyira ku isoko umwanya w'umuyobozi mukuru kandi mwese murashishikarizwa gusaba niba mwujuje ibyangombwa bisabwa, nk'uko amakuru aturuka muri guverinoma no muri sosiyete y'indege abitangaza ngo icyemezo cyafatiwe mu nama yabereye mu muhezo mu ngoro y'umukuru w'igihugu muri Nzeri 2025 yamagajwe na Perezida Yoweri Kaguta Museveni kandi yitabirwa n'inama y'ubutegetsi ya Uganda Airlines n'ubuyobozi bukuru. Iyi nama yasuzumye urukurikirane rw'ibibazo bitakemutse birimo ibyemezo byo gutanga amasoko yo kugura indege atavugwaho rumwe, kunyereza amafaranga, gukomeza kuburirwa n'ubugenzuzi ndetse no kuba polisi yari ikomeje kugaragaza ubushake bwo gukurikirana imikoreshereze y'amafaranga muri sosiyete y'indege. Muri iyo nama nk'uko bitangazwa na Chimp Report, Perezida Yoweri Kaguta Museveni yasabye Bamutulaki gusohoka mu nama. Bivuga ko Museveni yamwutse inabi agira ati genda sinshaka ko kubona. Mbere yuko Bamutulaki agenda yongeye ati genda. Amakuru aturuka muri iyi nama avuga ko perezida atishimiye ibisobanuro byatanzwe n'ubuyobozi ndetse anasobanura neza ko icyizere yari afite umuyobozi mukuru cyarangiye nubwo nta gikorwa Museveni yakoze ako kanya. Abayobozi bavuga ko iyi nama yashyize iherezo kuri manda ya Bamutulaki, bigatuma hasuzumwa ndetse n'uko hakorwa impinduka mu buyobozi bwa Uganda Airlines. Nyuma Yoweri Kaguta Museveni yanze kwemera ko Bamutulaki yongerwa igihe, ashishikariza inama y'ubutegetsi gushyira ku isoko umwanya w'umuyobozi mukuru wa Uganda Airlines. Byabaye mu gihugu cya Uganda. Hanyuma yari makuru reka babwire ko Jacob Zuma wabaye perezida wa Afurika y'Epfo yagaragaye muri dosiye ya Jeffrey Epstein washinjwe gusambanya abana ku gahato. Jacob Zuma yagaragaye mu nyandiko zigizwe na page zisaga miliyoni 3, amafoto 180 n'amashusho 200 bivuga kuri Jeffrey Epstein byashyizwe hanze kwa 30 Mutarama 2023 ku busabe bwa Minisiteri y'Ubutabera ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izi nyandiko zashyizwe hanze zigaruka ku biganiro hagati ya Jeffrey Epstein n'abakomeye barimo na Jacob Zuma wayoboye Afurika y'Epfo. Nk'uko izi nyandiko zibigaragaza, Jacob Zuma yahuye na Jeffrey Epstein ku itariki ya 5 Werurwe 2010 ubwo uyu muyobozi yari yagiriye uruzinduko rw'akazi mu Bwongereza. Bigaragara ko abayobozi bombi bahuriye muri hoteli yo mu Bwongereza yitwa Ritz ndetse ko banahuye n'umunyamideli w'Umurusiya. Mu bindi byagaragaye muri izi nyandiko ni ubutumwa bwa email umukozi wa Jeffrey Epstein witwa Mark Reid yaherereje uyu munyamideli amusaba kwitabira umusangiro wahuje Jeffrey Epstein ndetse na Jacob Zuma muri hotel. Ntabwo biramenyekana neza ibyabaye muri iryo joro ry'uwo musangiro wahuje aba bagabo bombi. Ibi byamaganiwe kure n'umuryango wa Jacob Zuma yashinze avuga ko ari ibinyoma bigamije guharabika uyu mugabo wahoze ayobora Afurika y'Epfo. Muri 2008 Jeffrey Epstein yakatiwe n'inkiko igihano cy'amezi 18 ndetse ajyanwa muri gereza nyuma yo guhamwa n'ibyaha birimo gushaka gusambanya umwana w'imyaka 14 no gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato n'umucuruzi bushingiye kumishimisha mubiri. Muri 2019 yongeye gutabwa muri yombi akurikiranyweho ibyaha birimo gucuruza abana hagamijwe kandi kubasambanya, apfira muri gereza yiyahuye nubwo bitavuzweho rumwe. Bivuga ko ashobora kuba yarishwe kugira ngo atazatanga amakuru ku bandi bayobozi bakomeye cyane bakoranaga mu bikorwa bye. Hanyuma reka amakuru yacu nyasoreze kuri iyi nkuru mbabwira ko Ubushinwa bwahagaritse imodoka zifite pwanye zitagaragara bitewe n'impungenge ku mutekano zikomeje kwiyongera. Ubushinwa bwabaye igihugu cya mbere gihagaritse imodoka zifite pwanye zitagaragara yaba imbere cyangwa se inyuma. Izi ni za modoka zifite imiryango ifite pwanye yinjira imbere mu miryango ikagaragara gusa iyo imodoka ifunguwe. Iyi pwanye rero isohoka mu miryango mu buryo butandukanye, aho hari ifungurwa n'imfunguzo zisanzwe rero z'imodoka, bigasaba rero kwiyegereza ifungurwa na telefone. Iyo bisaba kandi gukoraho igakoresha sensa cyangwa se iba ifite akabuto gato cyane ukandaho ikabona gusohoka ubundi ugafungura imodoka. Ubu buryo bwamenyekanye cyane ku modoka za Tesla
nyuma bugenda kandi buyobokwa n'izindi nganda zikora imodoka. Ku wa mbere Minisiteri y'Inganda n'Ikoranabuhanga mu itumanaho Ubushinwa yatangaje itegeko rishya ry'umutekano mu muhanda risaba ko imodoka zose zigurishwa muri icyo gihugu zigomba kuba zifite imiryango ifite pwanye igaragara kandi ifungurwa n'intoki z'umuntu gusa kuri buri muryango uretse uwo kuri butu. Ibi bizatangira gushyirwa mu bikorwa guhera ku itariki ya 2 Mutarama 2027 ku mwaka utaha. Iperereza ryakozwe kandi harimo irya Bloomberg n'ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe umutekano mu muhanda NHTSA yerekanye ko mu gihe cy'impanuka abari mu modoka babura uko bavamo cyangwa se batiri z'imodoka zikagira ibibazo ku buryo imodoka idafunguka, akenshi bigatuma abashaka gutanga ubutabazi bagorwa no gufungurira imodoka inyuma rimwe ntibikunde. Mu Bushinwa impanuka ikomeye cyane yakozwe n'imodoka yo mu bwoko bwa Xiaomi Su-7 bivugwa ko iri mu byatije umurindi ishyirwaho ry'iri tegeko rishya. Muri Gicurasi 2025 nibwo hatangiye kwigwa kuri iri tegeko rishya, aho hagishijwe inama impuguke zirenga 100 n'inganda zikomeye cyane zirimo na BYD, Grifford ndetse na Toyota. Izo rero ni sosiyete zikomeye cyane zikora imodoka zo mu bwoko butandukanye. Aba rero bavuga bati pwanye itagaragara rwose iyo ntabwo tuyikeneye. Bigaragara ko rwose igitekerezo bagize ari cyiza. Reka rero mbashimire cyane, mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza. Turaza gusubira mu makuru.